say share me chow na me say da was so age bra so share eye bedwum na Adom TV Ghana e kosen me catch us Ghana a chance still emu ye da so kese pa e ho no pa e de ma an pe ma chow na me chia eye ye nuanu mo omo suku nyina so ye che mo kwansongo so enioma me ensa nam de di kan ye e-leave de to so eye akwanhia ho Nkommo na ne krakrakras be kwa kogina afo anyway ya kan hafo asem de menye emfiri eto emfamra anim eti medical kwa hafo ansa na matoato de aka nyina so. Well, Regional Minister George Boachim Srel, the complaints say free afoba. That chain is all for some video to say I have a partner we see pies in baby you train ya e wo honom na ye nwini ni pe wa hafo ho na say the omo etimihyehye nnua ka e fa hafo ye krumpa na e accidents na e lot of challenges my na minister say unhu ya me draw attention and e dey kokobodam dey to Regional Minister George Boachim eni ahafo hye nyina mesrem se ehye bi se etimi ba be fa hafo na ebi munimuni totos bi di nkwanhia ba na nyina tena ahafo ye nhwe han sa tituru bia mode sa maburu mu sorry nyesa emwai because de bia da ye ade ye nhwe han sa ansana yo neni siwi a ese o nyame na de manyame na agida bi already ni ko be kom no na ko am for so mu twa enu egu ni kwa na nso ya asefofo tu wa hafo now who says infonyina ye pa on a free party Era George Boachim, you have to sit up and sit up well. All the members of parliament. Nananom, madam, mesremu. And yen you maybe say the fata says PP frafo. Already no, you're quiet and kwano illegally among 40 in the more we no ma ensem fata. Now with impunity, almost a demonstrative which they have for there. Bijili said na mesem tenase. Na regional minister so so tenase. Na sa nyoma we etibiko. Enya mo because omai mu nko so na hu se ka timi fa nyoma e ma ne bro ahoden sonko ese otimidi e fa nyoma no sa nyoma we nyina anya de a eboa timi sere ene de mimi gina ma hafo se Regional Minister George Boachim abase ne e ma asem nkusi ansa na mo nkoye pene wa ko gina na mo ko se ebusia ma mo yakọ ye hye mo den na mo de thousands is hye heavily pom na ade hye ahwere mo nkwa da bi de toso biem no so ye se yeguso ayedi e-leave ne Nkommo eno abate se eno ada dom kuma na wono mra shebedwam kosre se ka court bata mfa tabo onto so se de be yanka e-leave Nkommo ne bitime DM na wi peyo ansa nya to aso no another court nchirichirimu abane se ajajefo nso no nyina chere se da bi ensema mo ka na nya de a eto aso enti yesre mo menko back to the e-leave na se mo asem na ankasa brenidu ni di Nkommo na se mudi se nkudima ya hwe wasem aka de eche ne se yen yakoso kase esinto wo e-leave mu enti e kire adwene ebia mekoye we ene date na enti se ene date be ba na e kire date ne ba me fi se me ti we ska ni kwase etim ne atim no sa Nkommo ne eguso a ye di enye ntokwaso mesremo nye ntokwaso kra ne asre GR for se edu sa brewe a e sa brewe na se mo je breko eye radio station ahodo TV station ahodo e fa kwan ahodo nyina aso mo tim ntete e de man ne adesua de man mamu ntwan manipa no nyoma na nya bibre kisene ansa na motim de nchiremu no aba ebasa e mo man mpuntu ne nkabom ene ne nkoso mesre GR4 this is the time you need to be out, this is the time you need to be up and doing, this is the time we need that education. If we say what the kam ya kenkan e-leave no hihye an ma kire kwan nyoma e-leave ni ka omo ndi se ne se e chiachia wo ba bia enye wonwa bebre bi asa ne mo wan hwe be wonwa because se mo ntu na mo so amfa adisua na mre ye ntema e ho na nipa be wo ntwetwede na onde wo mo nchire mu ene mo nti ase etimi atoso a enya de a eboa ne krakra de toso miensa ne se ne me ka onkwanhia ho asam yeguso a yeka biribi ada Bakacho say a national security issue is a collective responsibility and kwanhia ho asam every blessed day avoidable deaths any accidents e koso pa ne di nyanso wo ye memo mesel a driver for car passenger for car owner for a fitter for one a ton spare parts ka ho station masters so ka ho union for ahodo so nyina ka ho wo ka ho mesome ka ho e kwa ahodo so enkoye ka all this collectivity in the mind know say except for say obi biara onam shen so teach mo o ka shen we shen wura we station master o hwese se driver ni taxi kwaz no so kwa ejina be boa ma bibia ti makọ enfa na America 10 baby ni kwase we utu America baby ni kwaso overtaking car e kwa tie nyina awe station master so hwese driver free station no oni licenses wa wensa ana wa so aduru
Passengers so to come over kasa to distract the driver. Also, I would do job quaninche, nam quaninche, unam quanimu pay, basically ni motoni. It's under that umbrella. Now, for road safety authority for the kayan. Now, for MTTD for the kayan. Then, who say, Obian quania, as she is very important. Se oka se wo kwa ba enye ni mirika 10 ta abeko ana show of abeko se dia na sprinter buses ne yo Kumasi Accra road no so no na omo shadow no we penipa it cars be 3 sprinter buses be 3 na omo boss no magic kwana fa obi a kire we 22 we 21 we 20 nti obi a kire dia engine no papa na nipa tim na omo hwe na nipa tim na omo hwe na nipa tim na omo hwe obati ani tro ye nyame na de ma nyame na agi. Please, I don't know, because our mind chichiri no it can never be when she road minister and as a transport minister a driver any or cashier and papa no to kunyan and the swab by also. And that's how we have solved our problems in this country. Partisan solution to our problems, not the national solution to our problems. And our mind they be that there I fans any did the attempt if it's any solve problem. Obiate that's a brano man kraso. Emu penyimu mu akwala. Into a man ankasa ni di ankasa de man ye ho ebi ne obi gidi ankasa e wo man nim kwa no to ha na etosin o man no so fa pempa ne se patriotism and love utu nwache no ado man because utu nwache na ado man a enema dodo na wo ho a o ya ubo se Ghana enye papa man ntenya de abetu sa na mo so odo man na utu anamon bi a wo say no we dey do am do me man ti I'll never do this. But what are we saying? Greed, selfishness pull him down. And then your man ends in Fatankwana Ghana for a year. We are too hard at ourselves. Maybe America. Very hard at ourselves. Ghana ninya ni Ghana ni so on any call pepe on any bet chia yam pepe. When you ho no rich then. What ministry school will be bini would propose a lekono. Na broni fie bi ono bomu no mo gina no man access to minister. Now what now for years. Now to ye few cry. So nobody solves our problem for us. Ya never solve your problem no. Ya so ne beka. Timisre who run ministries bi so omo PA ni omo secretaries na as if say omo ntwam da. Omo muhwe. Na omo titi wo say omo muhwe. O de krata akokra say omo sia show structure form no. Ma broni fa krata ankodo we. Obi e boni mu ase. Can I serve you with some coffee? Koko kra bo Ghana ni na. Mesre mo ma ye ndo ye ho because yankasa ye kroni. Yeni krobia o. Yankasa. You travel outside and go and sit at a place. I was a brofun kwa we shall now be bini crowd room. Obi e twen we say as if already at the time. Umba so na hey. Me de besia. Na machi obi bia kwosoma Ghana and wakoma so. Just be a proud Ghanaian, just like I'm a proud Ahafonian. Be a proud Ghanaian. Baby onam bia na montuo bia otu kasa bia o kan su bia o dan bia. Ti ase se o ye Ghana ni. And you are proud to be a Ghanaian. Nti baby of free biano, ufri mampusi, ufri bumpruku yoyo, ufri himfa. Just be a proud Ahafonian, just be a proud Votarian, just be a proud Ashanti. So collectively in Ghana, a church young person demonstrating love. It's very important. Macron, the